stop here. A total of 17 candidates from different political parties, including independent candidates, filed their nominations today. 4 independent candidates, 4 Congress candidates, 4 UDP candidates, 3 NPP candidates, and 1 each VPP and HSPDP candidates came forward to file their nominations in Shillong today. But kita ni jingkat men hathainya dah kibri gelak sang masuk kejing sosial juga pelak kamduna. Jadi suki imat ngah kibri gelak dang kelang kejing mut berkat pelak kam kelang. Jadi kadang jingkat men bagi kuah itu mau penomen terekam kemnya kita ada di konsil. Kadai kata bukan di konsil, kadang nak kabor. Ngidon bak pada konsil, ngidang dan giau senong, giau hima, bat giau siap. Banjir dalam dan kian, ni mata minum landa ngidang dan kam pada kemopi ongopi, ba ngin panskam susu itu kian. Kebalong haduk mentah mene, kadang yo ajki taki. Pajba bayi juga berperang di konstitusi. Mara kermen, maron biang, mana penting ni kam taksin kebasan. Kajing confident juga kalau nak jingit bagi yo nak nong jit bayi juga pokok konstitusi berkuih. 3 candidates from the